Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Ngibingelela abafundisi, ngibingelela ibandla lonke. Lome phambi kwenu ngumake Khoza, ngihlala la eDriekopies. Ngifike nami la ngeGood Friday, bengifika kwesibili ngithi ngidovakasha ibandla lami beliSwazini. But ngathi nangihleli ngathi ngiliphi libandla la ngiyokhonza khona. Ngathi asengivakashela phakaba bemzi yakho. Ngoba ngivakashile lo mnyaka ophelile ngeva ukuthi hayi kukhona lokwelekako kungena kwami akufani nalesikhathi sengiphuma. Ngiphuma ngiva kunemehluko lomkhulu. Ngiyadivela ukuthi ngibuya kokhonda uNkulunkulu. To be short bazalwane ngidile ngemgcibelo kulama weekend eGood Friday ngaya ngena ngale kubabe ku1-on-1 lenkumele lana kulama item lebengwabhalile lapha kulama request lo wabhalako lapha kunayinye lengiyibone yendeka eningamangala ukuthi kanti uNkulunkulu wakulendlu unjani. Ngibhale restoration of everything that has been stolen by the devil. Saturday ntsambama ngite ngo4 ntsambama masikhonda la kusele babe ekhaya. Shothi nje kunetindlwane leti khona eceleni la sidobadoba khona amasenti ukuthi noma ushonele ilanga uyangena ubhadare uvuke ugeze bese uyahamba ku sort of guest house ngasho njalo. Kungena abafana abagcwele imoto uyababuta babe ukuthi niqhamukaphi basi basepinara. Usangitshela nangisuka la ngoba inkonzo yaphela late la safika ekhaya ngabo I'm sure it was 12:15 Saturday. Uthi kunebafana labangene babhuka ngale bathi bafuna li room sharing mara ngiba understand kahle ene nangithi ngiyahlola lapha emotini yabo ugcwele itibhamu lokungathi batogana. Siyalala Sunday ekseni ngilungiselela kuqala inkonzweni nakathi uyangale sebaphumile bayahamba uthola iTV kude lapha iPlasma iTV nje lokuthi noma ufuna ukubukela tindzaba uyabukela lapha eroomini sebayithethe bahambe nayo. Hayi ngingathuki mina ngithi uyathi lesonveni umfundisi ngimve athandaza very strong athi inkosi njengoba bala biyele emakhaya abo whatever lebayithandazelako la nabajika babiyele emakhaya ayendeke. Ngathi mina relax athatha ifoni baba bafonele ngalinye inamba bayibambe athi babe le TV leniyithethe lapha sengimaphoyiseni ngicela niyilethe. Okay baphume ngemoto mase babuya kuchamuke eminye sekaphethe le TV but bongathi yamchoka iyamshisa le TV mase kayiletha. Wavula ligede babe aphethe le TV ngathi yamchoka le TV. Wafike wayibeka lapha esitubhini kule room bebalele kulo. Wathi babe nitawulimala ningahambe njonja. So ngitophakamise amandla ase hope ukuthi ningalithathi kancane eligcobo la ekhaya bazalwane. Mina bengila Saturday ngikhonza kanti uNkulunkulu kunetimo latilungisako ekhaya lami. Bengilana mina ngikhonda kanti uNkulunkulu kuneligcobo lalithumelako lisuka la njengoba umfundisi bekathandaza ngempela leligcobo bekalisusa alithumela ekhaya lami. That is why usithi lo mfana noma aletha le TV bongathi yamchoka le TV akayibambi kahle akekho stele ngani ngaleligcobo la ekhaya. Linyawo lami la ka right bengifuna ngihamba ngive ngase ngihlajwa speaker usithandazele babe ngale besibaningi wasigezisa tinyawo wasithandazela wasideliver kulokuningi bazalwane njengoba ningibona ngigcoke leticahlo leti bengasathi igcoke ticahlo leti phakeme but ngiphilile bazalwane ngalonkulunkulu wala ekhaya ngiyabonga mfundisi. Hawu Jesu kunalokushilo uthi nalokusela bothini usavakasha nanyalo analonga sangakuvesisi kahle uthini aseucaca bazalwane libandla lami elikhashana emjejana ngalamalanga velele ngingaye ngawo ngidawo vele ngiyabuya la ekhaya ngikhonza sengidawukhonza la ekhaya. Amshayeleni izandla ngiyacela ke bangigweshise